Ek staan hier by Sondela, net buitekant Bella Bella, pragtige plek. Ons gaan 4x4 ry, verskillende hindernisse met dieselfde bakkie, Hilux, Legend 55, almal dieselfde met verskillende bande op. In hierdie nuwe reeks kry 'n paar bekende handelsmerke die kans om deur uitgesoekte deelnemers tot die uiterste beproef te word. Dunlop is hierdie keer aan die beurt. Ek moet sê die bande is regtig baie stil, die Dunlops. En as geen vibrasie op die voertuig nie, so Tyre-Mart het 'n baie goeie werk gedoen. Is jy reg vir daai noodrem? OK, 3, 2, 1, stop. Ja, ek moet sê, baie beïndruk. Today we're featuring our Grand Trek 85 product. It's one of 19 products that we have in the Grand Trek range. This product of ours is an exceptional value for money product and also comes with a 100,000 kilometer warranty. It's also very good to note that this tyre comes with a 12-month tyre insurance. I highly recommend this product to the farmers in South Africa. It's a locally manufactured product. It's made for the terrains in this country and we know that they're going to benefit from our product. On the technical side, more the compound, we've got a super abrasion compound that we use on this for better road handling and stability, as well as that's what gives us the 100,000 kilometers guarantee, so it gives us better mileage. We've also got stone ejectors on these tires, so if you're driving on the off-road conditions where you get gravel that generally sticks on tires, these stone ejectors actually push that out and make sure that you've got good traction, good off-road capabilities. The 85 design is different from our 8025 and our 83G. It sits in the middle and it's there to give you the best of both worlds. It's got the larger connector blocks, same like our more aggressive 83G pattern, to give you the off-road capabilities, as well as it's got the design of an on-road tire to give you the on-road capabilities. So this tire sits in the middle of our range to give you the best of both worlds. So draai deur die water, deur die modder, dan hierdie kant toe. Ja, ek doen nogal die waterverplasing en die modderverplasing, dink ek uit die groewe uit, is heel indrukwekkend. Eintlik beter as jy nog nie aan die bande so ver deur daai stuk, want dit glad nie gespin agter nie. Eerste rad laag bestek, en ek moet sê daar het hy baie goeie traksie. Die terugvoer wat ek wel kry hierso oor die eerste hindernis van die Dunlop band is 'n baie lekker terugvoer, baie reaktiewe band. So ons kan voel hierso as ons sommer net so rondry hier by Sondela oor 'n paar sagte hindernisse net so 'n bietjie rof en dit kan ons lekker voel dat die rygerief baie gemaklik is. Dit is nogal iets wat opvallend vir my is van hierdie band. Yeah, and the steering feel is definitely sharper. It's a nice balance. You can feel it the whole time. As we go down the hill here, you feel that tread box on the side, how it grip, how they conform. Absolute control the whole time. Ek gaan hom nou uit 4x4 uithaal. Eers uit lae bestek uit, kom ons gaan 4x2. Nou sê baie goed, ek is tevrede. Ek kon maklik daar uitkom, al is ek in 4x2. Well, very good. Super comfy, hè? Ons het 6 fantastiese bande in hierdie reeks tentoongestel. En ons kan al 6 sonder twyfel aanbeveel afhangende van dit wat vir die kliënt die beste is. 'n all-terrain, daar kan 'n all-terrain wees wat meer geskik is vir die teer, maar wat nog steeds baie geskik is vir offroad. Daar kan 'n band wees, kom ons sê met 'n 50-50 split, wat amper gelykstaande performance gee op die pad as wat dit gee offroad. So daar is faktore wat in ag geneem moet word in daai kategorie wanneer 'n persoon 'n besluit neem watter band om te koop. Ons is alweer besig met Landbou Weekblad en dit is amazing. Dit is regtig lekker. Soos julle kan sien, hier is ons weer besig en die manne is rond besig met bakkies en bande en ons reeds voorheen 'n reeks gedoen. As ons hier op Sondela bymekaar kom, die produkte wat bring en dit wat ons bied, man, ons deel 'n DNA. Dis waar ons bymekaar kom, dis waar ons die dinge aan mekaar sit en hier kan ons drome bou en daar doen ons dit saam.